छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब बागमती प्रदेश राजपत्रे प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन थथेतो बागमती प्रदेश सरकार पाखे पिदङ्गो खण्ड 7 हेटौडा नेपाल कार्तिक 23 गते 2080 साल अतिरिक्ताङ्क 13 भाग 1 बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हेटौडा नेपालमा पिटब्युको भाषा सम्बन्धी देकुगो एने छुडु नेपाल भाषा आन्दोलन प्राप्ति कथ कया तगु थुगु अधिकार या त नेपाल भाषा आन्दोलन आबद्ध खेल थुगु ऐन या त कया सिकेमागु विषय जुगु त्याका प्रदेश राजपत्रे भाषा ऐन या त कया नेतना तगु महत्व जागु बोदा त थन न्यवया प्रदेश सरकारी कामकाज भाषा सम्बन्धी व्यवस्था या त देकुगु ऐन प्रस्तावना बागमती प्रदेश दुने बहुसंख्यक जनता नोवाइगु तामाङ वो नेपाल भाषा या संरक्षण संवर्धन वो विकास याना सरकारी कामकाज या त सरल वो सहज यागु सरकारी वा सार्वजनिक निकाय पाखे प्रवाह जुइगु सेवा जनता या सहज पहुँच वो प्रत्याभूति या त अभिवृद्धि याना बहुजातीय वो बहुभाषिक विविधता एकता वो सामाजिक न्याय ज्याया त वाञ्छनीय जुगुली बागमती प्रदेश सभा थो ऐन देकुगु ख थोजुल भाषा सम्बन्धी देकुगु ऐन प्रस्तावना नेतनातगु ख परिच्छेद 1 प्रारम्भिके थुकथ नेतनातगु ल्या 1 संक्षिप्त नाव प्रारम्भ 1 थो ऐन ना प्रदेश सरकारी कामकाज भाषा ऐन 2080 ख 2 थो ऐन बागमती प्रदेश दुने लागू जुई 3 थो ऐन प्रदेश सरकार प्रदेश राजपत्रे प्रकाशन जुगु तिथि सचिव चेनो अतिथयको 180 दिन से लागू जुई प्रदेश राजपत्रे प्रारम्भिक संक्षिप्त नाव प्रारम्भ थुकथ थो ऐन या त लागू यागु खया त स्पष्ट नेतना तगु दु अथे थुगु राजपत्रे थो ऐन या त परिभाषा कथ 2 गए थुकथ नेतना तगु दु सरकारी कामकाज या भाषा थयुको बागमती प्रदेश सरकार या ज्याकुटी दुने लिखित वा मौखिक रूपमा छेलिगु तामाङो नेपाल भाषा या त थुइकी अथे राजपत्रीय 4 ल्याखे सरकारी कामकाज या भाषा या दस्तावेजीकरण व अभिलेखीकरण या दफा 2 उपदफा 1 सेवाग्राही सरकारी कामकाज या भाषा लिखित वा मौखिक रूपमा सूचना बिफैगु व क्याफैगु तका नेतना तगु दु अथे राजपत्रीय 5 ल्याखे प्रदेश सरकार प्रकाशन याइगो राजपत्र खस नेपाली भाषा या लिसे तामाङो नेपाल भाषा पिकेफै तका नेतना तगु दु अथे राजपत्रीय परिच्छेद 2 सरकारी कामकाज छेलिगु भाषा सम्बन्धी व्यवस्था या 5 ल्याखे तामाङ भाषा वो नेपाल भाषा प्रकाशन या भइगु खे 5 प्रदेश सरकार वो स्थानीय तहन पत्राचार वो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वो प्रसारण यागु फोटे चुय वे ना तिथि तामाङ भाषा या मञ्जुश्री सम्बत वो नेपाल भाषा या नेपाल सम्बत तक चुय फै तका नेतना तगु दु थो परिच्छेद 2 या 5 लिया या 2 नेतना तगु नेपाल सम्बत या त नेपाल भाषा या नेपाल सम्बत तका नेतना तगु खे भाषा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला व कानुन मन्त्रालय न इलेहे भिंकी मागु दु मखुतयागु खसा प्रदेश सरकारीय कानुने नेपाल सम्बत नेपाल भाषीय सम्बत कथा परिभाषित जुया नेवातेगु सम्बत कथा जक जुइगु खनेदु थुकिया त इलेहे भिंकल भाषा प्रदेश राजपत्रिया सम्मान जुई नेपाल सम्बत नेपाल भाषा नोइपि नेवातेगु जक सम्बत मखु नेपाल भाषा त नेपाल मौलिक राष्ट्रिय सम्बत ख तका नेपाल सरकार 2065 साले राष्ट्रिय मान्यता विध हुकुगु सम्बत ख नेपाल सम्बत नेपाल या है मौलिक राष्ट्रिय सम्बत ख उकी प्रदेश सरकार नेपाल भाषा या नेपाल सम्बत चुइगु पलेसा नेपाल या नेपाल सम्बत चुइ मागु खनेदु राजपत्रीय परिच्छेद 3 तामाङ भाषा व नेपाल भाषा छेलबोला निषेध या मजुगु व्यवस्था थुकठ याना टगुदु विभेद व अपमान जन्ने व्यवहार या मजुगु विशेष येके सरकारी कामकाज या भाषा या कथ बागमती प्रदेश दुने मातृभाषा छेलबोला जुइगु सरकारी व सार्वजनिक ज्याकुथि मेमेगु राष्ट्र भाषा त छेलबोला यागु आधारे विभेद बहिष्करण व अपमान जन्ने व्यवहार यागु दण्डनीय जुइ धका नेतना तगुदु उगुहे परिच्छेद 3 या 2 या उपदफा 1 भाषिक विभेद जुल भाषा
तत्काल कारवाही नीति पीडित पक्ष उजुरी बी फै तका नेटना तगुद्दु अथेहे उगुहे परिच्छेद या 7 ल्याखे तामाङ भाषा व नेपाल भाषा छेलपला निषेध या मजुगुखे 7 या 1 थुकथ नेटना तगुद्दु सरकारी व सार्वजनिक निकाय कार्य क्षेत्र व संगठित संस्था समुदाय व सार्वजनिक थासे तामाङ भाषा व नेपाल भाषा छेलबल या त निषेध या दैमको 7 या 2 या उपदफा 1 सरकारी व सार्वजनिक पद धारण यापी व्यक्ति व पदाधिकारी पिनस तामाङ भाषा व नेपाल भाषा छेले त निषेध या त धासा को छुगु कानुन कथ दण्ड व जरिवाना जुइ फैगु ख नेतना तगुद्दु अथे प्रदेश राजपत्र या 9 ल्याखे शिक्षा संचार कला व साहित्य पाखे सरकारी कामकाज या भाषा या विकास यागु खे 9 या 1 तामाङ भाषा व नेपाल भाषा लगायत या प्रदेश दुने नोवाइगु फुक्क भाषा या त प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा लिसे शिक्षण संस्था या स्नातकोत्तर तह व विद्या वारिधि तह तक अध्ययन अध्यापन या व्यवस्था या फै तका नेतना तगुद्दु नौल्या या हेतिने तामाङ भाषा व नेपाल भाषा पाखे प्रकाशित जुइगो पत्र पत्रिका व साहित्य प्रकाशन या त प्रोत्साहन कथा सम्बन्धित निकाय न कार्ययोजना देका आवश्यक सुविधा व सहुलियत व अनुदान बि भइगु ख नेतना तगुद्दु प्रदेश राजपत्र या 10 ल्याखे भाषा या अध्ययन अनुसन्धान व मानकीकरण यागु अथे 11 ल्याखे सरकारी भाषा सम्बन्धी कम्प्युटर सफ्टवेयर या व्यवस्था यागु अथे परिच्छेद 5 विविध या 12 ल्याखे सरकारी कामकाज तामाङ भाषा व नेपाल भाषा छेलबल याना प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक यागु अथे उगुहे परिच्छेद या 13 ल्याखे विज्ञ समूह निसुने भइगु व उगु विज्ञ समूह न भाषा सम्बन्धी सत्ता सल्लाह सुझाव बि भइगु ख नेतना तगुद्दु बागमती प्रदेश सरकार प्रदेश राजपत्रे थुकथ भाषा सम्बन्धी अधिकार बिदुङका थुकी या त छेलबुले गुकथ हेगु व थो उपलब्धि या त रक्षा याना मेगु उपलब्धि गुकथ क्यागु तैगु खे आ भाषा आन्दोलन या नेलवा पिनस इले हे योजना देका न्यायमागु लोपी छंगु खने दुगुद्दु थथि ड्रीम अफ द थल भाषा बागमती प्रदेश राजपत्र भोटेज क सीमित जिफु उकि इले हे नेवा आन्दोलन या नेलवा पि अभियन्ता पि छठा चोना थथे प्राप्त अधिकार या त छेलेगु निम्ति यक्न हे पला न्याकी मागु खनेदु छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब